Is léir gur Ballaí Dhoire bhfuil tábhacht stairiúil agus bartaíochta leis. Tá sé suite ar croch, agus tá cosint sa nádar sé gur go nuas ar an ngeall muirge. Agus tógadh na Ballaí iontaithe seo go luas sa teachta hís déag, siad na Ballaí an rianas Fearghal den tábhacht strateisiach sin, den stair chonspaide, agus den tábhacht cultartha a bhaineann le Derry go fáil. This is history which we should know about. The fact that we mightn't approve of it doesn't mean it didn't exist. Na Ballaí taken tú. Bín tú abalta tú héna churas deá I mróga, docra, pála nó anion na governóirí. Agus smaointeann tú na mór actaí staia a Harla. Their practical use in terms of defence, obviously, those days have passed now, but they still serve to remind us of what did happen here. Ach could you bhíú seo ar croch gura, sul ar tógadh na Ballaí, cé a thóg agus catia? Ní le leithéid an curtha le fágtha in Éirinn, could you tionathair a bhíonn ag na Ballaí seo ar gura an léaniu?